ayabona umwagaci kwamanyira iduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna Kisii kibakurikiye cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi cyonsi kiriya kikuburukanibwa ne computer nabo igo kiriye spray paints no chire mbabwate keyboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na water taps cyonsi no chire boigo na bokugura curtain rods, hood screws, chigulu cyonsi, door locks, pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti Isano na Ibere, eye mokianda, inye Isano, enoti inye Isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi Chinsa Ibere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti Isano na Ibere inye Isano nemo Ibere Isano na Ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti urwo asembeo emesa ya Amayia ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime esukuru yokwegelya Burundi bwe Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bwe Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwe Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwe Bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwe Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imejoro gonguru Gusii asebali imeyumucho Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza Chinsa gechinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwoge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Jumapili ngiya mwancho muliereriye chitariki Isano cyumutinye 11 omwaka na 2023 ekerongo egenda munalitikoria ondigenderete ko bari toererke ima nane no genderete kwegokya aso kubwate miroberi onsi egetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii nechinga cyaragire Chinsa Isano na Ibere ekerongo kwariganya SMS Amayia irungu menyemuna nara ina kwariganiro mu Osero asenchera ere yobenge ekerotoroche buna abarai aho ni kubagenderete ikirana Chinsemo ase omuyega bw'amasabo murayibense Dr. William Samuel Ruto amona baraibande nigo babiri bagwikirana asensemo ya mamanki na waterfront imeye county ya Mombasa ase omusangrekano bw'amasabo amo na baraibande kurwase serikali gati ya bumwaziro mining egati ya banda banke nechinga kicho mokonyi bo murayibense Rigadi Gashawa umurugio ye Pastor Dorcas Gashawa egati ya baraibande na barabnigo bagenderete no musangrekano bw'amasabo ase kanisa ya SCK St. James Cathedral ime ye county ya Kiambu manchumuli ngo kwarigania SMS ya Amayia iriyongomanya ina kwariganira senchera ere yobinge kerongo kwenyore muna sensemo ya Facebook abagoto nyaro wetera Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube tunyaro wetera Ndizi TV News nabokonya soma wetera se website yeto www.ndizitv.net iriyo togendere kumanya bunagendete watka korwa se chinsinyo au Mwancho murigerero ritokubatira nera soko ine kiachipicha nerio gichawe kera sentra ya bene nigakoro kwa Joshua Uta iretriane Everlyne Osero ngo kwarganyo be ko gusanga na incho wikomerio Amayia Chinsa Isano na Ibere so benge toko ya chaka bene kurwase county ya Kisii awase omuyega bwogo gusomuyega bwo muchango as naboigo omuyega bwo wenya anigo gendrete ase kanisa ya Senta Gada Nyamiobo iyo gotoka ase ebunge ya Bonchari meye county ya Kisii no yega asomogani Wesco are omo senate ose omo nogeri bwebunkenene Moses Masika wetangula asebona omurobero yogendereta se Chinsemecho abarai ababere bagwikirana gati yabo omo senate bwe county ya Kisii Richard Mumuima Onyonga abachumbe gati yabo Charles Onchoke uyibo igoro muchumbe obonchari Zahiri Janda muchumbe onyaribari chache Jafet Nyakundi omuchumbe o Kitutu chache North na boigo Alpha Miruka na omuimenere bwe county ya Kisii Dori Saburi negati ya babiri baweka naboigo abaraibanda ba MCA gati yabo Ishmael Matundra Victor Umwando John Ombati asabaraibande bakagere wikirana so musangrekano yo gati yabo omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati Tatifu ilifandikwa na Mathayo sura ya 23 mstari wa kwanza hadi wa 12. Wakati ule Yesu aliwafundisha umati wa watu na wafuasi wake akisema, na katika kiti cha Musa wameketi waandishi na Mafarisayo. Kwa hiyo fanyeni na kushika wote waambiane. Mwancho murieri na kwaroreba no oyo no murobero bwe misogendrete ase kanise yo ya Senta Gada Nyamiobo yo gotoka sebunge ya Bonchari nyarabona no murobero bwo muchango bwe kanisa nabo igo medical camp ase abantu bakageire kwewa obokoreri bwo wenya anene gupima uburere bwa pressure uburere bwa sukari egati yayande amange kerabona barayawo au bagendrete goikirana no roboto gendrete ko bwatia ire to kumanyimuna nara yagendrete ase Chinsemecho tawotkana nayo ni murayiwese Dr. William Samuel Ruto amona baraibande kurwase serikali bagenderete no musangrekano bw'amasabo asensemo ya mamanki na waterfront imeye county ya Mombasa ukwana chingaki cha masaba yoni go omurayi bwe kanisa ase ensemo ya Baislamu abeireka ko kwanera igoro yamakongu au yabereka ko enekiwa gusagenderete ko enekiwa imeyense ya Kenya na nenego saba omonene abega ko enekia gusembe abega koleto murembe na boigo obotoereru nigo boigaba ka gusabera bakenya bonsi nabo anena barayi gotwara chinguru chisemi no bungaini asogo konya na kubwateranira kugayana emechando au eyo egendrete kwenekiwa Viki zimetuenea ulimwengu mzima wa wakamoto.
si Mashariki ya Kati, si Europe, si Asia, na yote kisha huja ikatuteremkea sisi zile shida. Mwenyezi Mungu aliondoe janga hili. Mwenyezi Mungu alete amani ndani ya nchi yetu. Mwenyezi Mungu aitulize nchi yetu. Mwenyezi Mungu awape busara viongozi wanaodai kwamba wao watetea nchi hii. Tukijaribu kuyatatua hayo, amani itakuweko katika nchi yetu, katika mikoa yetu. Mwenyezi Mungu atupe amani. Mwenyezi Mungu atupe busara. Mwenyezi Mungu ampe busara rais wetu, kiongozi wetu, matumaini yetu, kwa sababu wewe ndio tumaini la wanyonge. Norobot boigo togendrete gukobwatiria rio kumenya ninke abaraya babiri bagikarana sumusangira kanoyo barabe bago kwana anene kubwatkana na magendro ime yense ya Kenya. Tawutkana nayo ni gomurugi bo mukanyi bo murai wense Pastor Dorcas Rigathi abere kubolia boroki wago sangana bamwabo chinga kibabwate kende yonsi ekyoge kubachanda ase enkoro yabo gukona se University ya Karantina ime county ya Nyeri ni goboigo abeire gakubolia aboroki wana igo abasaso bwamo ogwetanga korwase obotumeki bwa mariogo yogotindia na watana ni garage kogendereria numuroberi obogotara chinsemo au imense ya Kenya ase okoeneki abunango bwatukale obosemya bokorabuna abasae babere bagotoriwa anene korwase obusari abwe chingenjo au. Well, when we come to areas of substance abuse or where our children get frustrated and they are depressed and they get into the level of wanting to commit suicide and all that. Institutions of higher learning is a place of the greatest investment. So the children you see here are investment by their families, an investment for this nation, and this is the hub and the gold mine for the future, and therefore we must take care of it. That is why I am coming to encourage them, to strengthen them, and to tell them there is a future for them, and they should not give up, because we are relying on them. These young people you see, they are the economic drivers. They have the solutions to how this economy is going to run. In areas of agriculture, in area of the digital ICT and all this, all you need is what they are having. And they must finish and come to be able to make this Kenya move to the next level. In any case, these are the future leaders, these are the future mothers and fathers. The future of this country is sitting here, 10,000 of them, and one of them can make a difference. And therefore, as a mother, I feel it is very important for me to go and speak, encourage them, strengthen them, and make sure they are receiving what they need, the counsel they need, and also to tell, to see that they are also living a dignified future. That is my catchline, and that is my vision for you, a dignified. Habarai aoni go bagendrete we sokia na kumwigirira murai wese Dr. William Samoei Ruto kubatkana nechitaro chiaye ase Chinsa chesko askere batere na nechitaro chirengete koreta magendro imeyense ya Kenya ukwana ime ya Tana River omonogeri bwebunge ya Senate Amazon Kingi nigabeire ga komochia bali bagukwana bubeko bwatkana nengane yega asataire na abange baboni go bakuriyereria chitaro chiase Chinsa chesko korende tibari kuriyereria chitaro chiaye Ruto ase Chinsemo au ime ya Kenya choko ene kiabuna amagendra berega korokana na bego kene kense ya Kenya ya beire keguskabusio. Letu rais ni kukuombea upate moyo na nguvu hiyo kuhakikisha kwamba umetekeleza wajibu na umeleta equity. Ukileta maendeleo sehemu zile zingine, usisahau hizi sehemu ambazo jadi zimekuwa zimesahaulika. Na najua wazi ile changamoto unapitia kama rais. Na ndio maana kila uchao unaenda nje kutafuta usaidizi. Wengi ambao hawajui wanakukejeli eti kwamba wewe ni rais ambaye saa zote unaenda safari za nje. Lakini hawajajiuliza ni manufaa gani
ambayo Kenya inapata kwa ziara zako za kwenda kule nje. Wamezoea marais wa kukaa katika ikulu. Wewe si rais wa kukaa ikulu. Ukitoka nje huji ikulu, unaenda vitongojini. Zile safari ambazo unaweza hesabu ni zile za kwenda nje, lakini zile safari za kwenda vijijini hawataki uzihesabu. Cause ndani ya mwaka mmoja hakuna rais katika historia ya Kenya ambaye ametembelea wananchi wake kushinda Rais Ruto. Baraza y'abagavana nigo yarireira kubeka ensemo kibesa ase budget ya serikali cye county eryogo ikerania umurobero bwo kubarika abanyagetari nabo igo abamanyi ao bamangana iyobo chenu eryoko ine kyabuna abananchi babere bakonyora obobwenya ase obwororoke gima yani gagocha chingaki ekiombe kyo kyabagavana ekiombe kyabanyagetari Kenya Medical Practitioners and Dentist Union KMPDU nabo igo abamanyi ba mariogo n'abanyagetari ba maino babere bagotwarege ikaro nako eryogo ikera okoiwana woko bakinia ebirogo abanyagetari ase kinyagetari cye county. I want to acknowledge that the role that the KMPDU is playing currently in Kenya is more or less working on a relationship with the counties who have the biggest health force for the health sector. And they are giving us a lot of advice that can be able to add value in how we can be able to improve our services. The budget that is coming in the next financial year, they're going to see to either increase the number of health workforce. They've also looked into the way to retain the consultants so that they can actually attract. Have harmony in how we shall implement the promotions of health workforce, and also we have asked on our part that they need to continue talking to their members who are the medical doctors to continue upholding professionalism. Omugavana we county ya Bomet Hilary Barachok ni garuro kubore ochase abarayibage siasa kurwase county yo akobeka nsemo amangana asiasa anenegore oburayi bwo mwaka wechi 2025 nebere na kumurekera amangana rengeta magenderero ase abananchi okwana chingaki cyobwaga chwechi para sensemeyo niga enekirie buna ni mune serikali ya nigego cyakwaga chipara ase chi ward chansi asenchira ya moyo goikerania chira chiriabete ga kubaliera abananchi negatambukero kyabirega kwa iwoko bako negatia barayikorwa sensemeyo abo barireira na baraboche kubwatirana ne serikali y'umugavana Barachok kasoko ine kyabuna amagendro abeire kawekiraniwa ase county yo ya Bomet na otabuna siasa enyinge tego chakoreta magendero. Tutulize siasa sahi, hii ni wakati wa kufanya kazi. 2027 ndio tutaingia mambo ya siasa, but for now let us not raise political temperatures in Bomet. Election haitakuwa kesho unless tunaangalia tarehe 27 kumistake na 2027. Otherwise election itakuja in the next 4 years. So tutulize siasa, let us not raise political temperatures unnecessarily. Mambo ya siasa tutaweka nyuma na tutaendelea kufanya kazi. 2026 wenye wanataka viti na hata sisi tutajitokeza tuende kuuliza wananchi watu tupatie kura. Kwa sasa utulivu tunataka ili tuweze kufanya kazi pamoja. Asante sana gavana na ofisi yako. Tumefanya kazi pamoja na tunaelewana. Unity of purpose is what we want so that we realize development. Nabarayikorwa se egesaku kyaba Masai ase county isato icho chire county ya Narok kwe county ya Kajiado na boigo county ya Samburu nigo bachiramo na kobeka ese yoko iwana gochi yakobwatirana ase okinamangana uchumi ase egesaku kyaba Masai na boigo gochi koligereria emechando na makongu au ayo abamenyikorwa se egesaku kyaba Masai babere bawetera na koligia chinchera chokogaya na amakongu ayo niga sensemo yende ekiombe kyabaga kakorwase egesaku kyaba meru njuri njeke ababeire bakoroberia umuroberiyo gosomojega bwogosibya nabo igogoseria amabe neyemagaga yomote omugumo ko wase Chinsemecho asikeria korengana na barabwo abaterebuna ekyone kyorokererio ogetariyekia. The Narok Kajiado Economic Bloc today has brought Samburu on board, Samburu County, and the name has changed from Narok Kajiado to my economic bloc in line
with the other blocks within the Republic. In our midst, we have our brothers from Baringo as well, and they highlighted the thorny matter of representation and the need for Nchamu's constituency in Baringo County. Na ishara ya mgumo kung'oka sio hivi hivi. Kuna mgumo ilikuwa hapa showground, iling'oka juzi. Waliona ni vizuri to cleanse, na wakaita wale wanajua mambo ya culture ndio tuje, ama mambo ya utamaduni ndio tuje tufanye ile inaitwa cleansing. Mwancho mulgerera rabati na roho tareto mwerio bo Amayia Chinsa Isano Ibere senchera ere yubinge korinde na mange ngendrete go kwariganiria ayina ndi natwo kumanyaso bwenge chikoraga Chinsa 10 gendra kubwate miroberionsi ya Ndizi TV na bubwansu bwo Gusii asense moya Facebook ekarura tunyarwetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News na bayigona boko ya soma wetra se website yeto www.ndizitv.net ero togendre go kumanyabo na gendrete go korekana kurwase Chinsinyo au Joshua uta nere twabwatira na soko ene kya chibicho neryo gichya gwekire eri tariane Everlyne Osero twaro burigere borobya nabo igo omubaso oromotereru.